فراموش نکن که شان امسی چای فروش بود یه وقت و تو ماشین اون چای فروش رفتی شوشتی برای چی؟ برای سون جابیو То, что рептиджи мусорка Иисус насчет ее чего гуфтани? من نمیگم اونجا مصوره ما پرانس هم پیشکی میگم که بیگم داشت که من رپر نباشم در رپ نیوزان توی ما تبریک کردم. салом алайкум барномаи меҳмон нохонда аст мо имрӯз ба офиси тоқи тв омадаем ва ман бо шумо ҳастам лолоша оҳо ҷай қавдан бисёрае хайёра мегире ассалом ассалому алайкум ҳамватанони азиз шуморо бо иди қурбон табрик мегӯям дорҳои софсавдои мо имрӯз ки рафтеста бародаро имрӯз пага дигар ва баъди иди қурбон то як ҳафтара шумо метавонед китои моро харид кунед дорҳо барои мӯи сарбурорӣ ришбурорӣ фарбешавӣ ва барои харобшавӣ барои қаддавондан барои доғҳои сафед ва барои кими руда ва бисёр дорҳо дорем бародаро шумо метавонед дар номерҳои мо занг бизанед ё ки имо ватсапда бинависем бародар аз киша дер намонем бародаро ҳамасоз телефонот киштагӣ телефоном киштагӣ ё номеро таҳлиш када не рости гап занятш мунда кори бора чӣ кай алҳамдулилла хуб акам ими телефон неста овозу рафтест ба чӣ кай лола پش سربر داریم مثلا چیمکان نکرده بخیر بخیر سلام کنیم خوبه کردیم تو چی کمک کنید اینجا جابیو چی خبره салом алайкум ех чагон кард ки дар ягон та ё популярный нест ё авизан висой канали тоқи тв салом алайкум лола وعلیکم السلام шумо дар инҷо чӣ кор мекунед ما مهمونی дар портал кор мекарден бас карден уҷара نه اونجا دارم کار میکنم پروسه ما اینجا اومدم نشد کانالی خود مسئولیت کنیم фаҳмо пешравиҳо ҳаст ягон чӣ شگر ها هسته хай соз کانال شگر میشه ولی یاد مسئولیت کردگیم ای پای هوای میشیم با روزای نزدیک مزه را بود کردم مزه تمام شد ولی بر مسئله صحبتی آزاد با نزدیکی قطعه اسم شریف میبرویه و بعدی یک چند نویگاری های من میخوام که در مخلصان در تماشا بینان خیلی سورپریز شوه واو شوه интизорем парвиз як чизга хелд пурсам брат ҷои батлдаги ҷой ам ҷои батла нишон ты рафти бекара сашаниш кадаги муҷе بیا این اینجا داره این اینجا جای اینترویو بود اینجا جای باتل بود ам ҷои батла این اینجا جای باتله намҷе شو جای باتل شو کردم دوری بات хай мо инҷа харид кардагем овардагем бояд шумо мода авқот кунед дасти холӣ наомадаем раҳмат калом бигирен сар кунед ё ки худмон сар кунем ам гап зада мекунед инҷада хай ки метавона авқот када агам савол де беян инҷа ки авқот мекуна акай ҳусниddин ози аз савол додан нашод батли ҷонону навик ҳами хона дашида буд جای ماشین میکروفون پیش من بیار و نه اکای ҳусниddин шух кард я ҳаман прекрасно медона иҷа нагзаштаги буд акай доди худо худшам гуфтак иҷа ҷои хона ҷои зиндагӣ моя мақсад иҷа гзаштаги неста акай ҳусниddин камтар шухай шухӣ кардак иҷа гзаштаги неста батл буромад ҳамади дар дигар ҷо буд фаҳмом хай одаморо файрод кунем инҷа авқот бикунан ё бикунем хидмот меҳмонем мо номи канали ман медон че тоқи тв тоқира хай дар сарат мон хай
кайф кардем то охира. Дига бачаҳо дагиҷон бисёрӣ буден инҷа да вроди би бисёр одамо кор мекарден грехтан чи ҳамаш инҷа бисёриҳо хато мефаҳманд инҷа ҷое ки мо хов мерем мисол дар хона тишқа зиндагӣ мекунем оилат қатӣ инҷа ҳам хеле ҷои гурӯҳ гавара ҷое мешинем дамгирӣ мекунем а так ҳар рӯз ҷа бачаҳо талпа неста кай ки дар сиёнкоҳ бинем хиёл мекунем бачаҳо ҳар рӯз аҷа инҷа абишна дусе касем так вақифи корашон меша бачаҳо ина шумо оз неожиданно омадед даже ман намедонистам даже акай ҳусин ман занг зад адреса пурсид ман ба худо намедонистам сиёмка кардесте пеш садбак доим ватан бо падезотона дурӯғ гуфтен дуюм падез гуфтану амхабар сеюм падез будӣ ай номератсия не мо акаем ҳисоби падезо гуфтем да мо даже номератсия менадам дуюм падез мегӯем да ба чашм ҳисоб мекунем ки ба даст фаҳмо оз моро чи авқот мекунен хай мо ҳамаи чизоша гирифтем овардем мегам поври зур ака ман рост дига ба ҳеҷ чизо кардан намефаҳмам дошт намештам хай табрики туй доштен ба ҷои туя гузаронден моро хабар накарден ба ҷои набуд акай ҳусинин овозот мебуро ман рафтам ҳама офиса фаҳрёд кардам чунки кор намекардам мутаассифона ба фикрам хай ман барандаи набам мешиносем по-моему ман хита мешиносам хулоса туи чӣ хел гузашт зиндагиҳо чӣ хелай хай мешавад хай хулоси гап мо авқоткунӣ сар мекунем мо акай парвиз поври зур хитонен ам хали фаҳмидам ки гуфт нос хай дакҷа диди поврigi ман хай я вақт таъриф мекарде ки поври зур нест повр не хай метавонем чин чӣ кардан хай метавонем сар кардем магане хоҳиш мекунам доз дар ҳамин хона сета духтара агар илоҷ боша шумо кунем тамошо кунем меша не мо меҳмон нохондаем бояд шумо кунед мақсад бисёр ҷода ту кадаги ку хай на ай одами мо я одам ай мо сторис чи мақсад пеш аз то омадан мо масъалаи гап задем акай ҳусинам шӯхӣ кард ки батл агзо гузаштаги ман кухня нишон додам батл ҳама медонад ки ҷада гузаштаги набуд ҷа ҷои чихе шумо хонаотон зиндагӣ ҳам ҳам зиндагӣ мекунем просто ҷои дамгирӣ гурбада кор пор меоем ҷа дам мегирем хулоса ҷада гузаштаги набуд ман ҳисоб акай доди худо гуфт ки батл дар ҷа гузаштаги фалон ҷода хонаи ҳамёда баъд ман акай доди худо истора кардам ки акай доди худо ин ҳамин ҷои инҷа хонаи мо майда акай мақсад ҷа хонаи барои ки хонаи мо нашидагӣ буд ман ҳамин хисоб сахт расид ки ҷана гузаштагӣ набуд ба ман акай доди худо дига чӣ гуфтани будан инҷа барои гап нашод дига чӣ рафтеста буд ҷа нашод батл нақл кардеста буд ки вай ам намедонист ки дар куҷо гузаштагиай нагузаштагиай просто ам хе чӣ кардан ки шумо хеле резко реагировать карден именно да ҳамин чиз рости гап неприятно шуд ҳамин чизе ки мо накардем бу ҳаминҷа ина саволтон мерда хонатон батли омонҷон сихайт фахр мегзаронем исо ман акай доди худо ҳамин савол надодам мекунӣ дар хона хулосаи ҷанават бароям хар мукард ки акай доди худам бахшиш пурсид камтар нофаҳмӣ шуд но ҳеҷ ягон ҷои бадбинӣ нест ягон ҷои вай нест ҳама 100% лирикам бахшиш пурсид барои гапҳои гуфтагиш ҳама 100%. баъдан якчанд гап шид ки дошто рептиҷи мусирка исус нашод ё чӣ гуфтане рости гап нашод хай о гапҳои жёстки буд шумо ҳам фикрен ба ҳамин гапҳо ё не чӣ гуфтанем ҳар як одам мнение шахсӣ дора ай фикри шахсӣ хича гуфтак дар он видео яъне шумо розӣ нестен ба ин гапҳо агар мисол ҳо акай доди худо худшам мега дар видео ки ҳамин мо барои количество кор кардем чизи боша анде мо видеомо бура ин чиза худаш гуфтага дар интервю канали кинг адаби гуфтага ки ютуби тоҷикам не давам гапам давом дора акай доди худо худаш гуфтага ки ютуби тоҷикам доди худо худаш гап дани худаш гуфтага но ма не ки ма ҳамин гапа ман намегум агар ба ҷои вай мешта ман намегуфтам
бадринам донуне ки ман намекум да мегапа мисол да агар донум агар май гапа намегум но акай доди худо худш гуфтагия ки имина канал не мисол айсоби ки доди худо дар рӯз 6-7 видео мекард мисол 7 видео ҳеҷ вақт ҳама тамошо намекунад ку худ медонисти ки просмотро каношдага не ки ман намегум уҷа мусура ма чизе штага мо ам пиштакай доди худо штага ма акай доди худо саваб штага ки мо соҳиби ам чиз штага мақсад лай намекунам да чӣ мегӯям рӯз шиқати не чӣ мегӯям қайд типам хеле неблагодар нестам чизе штага байнда нофаҳмӣ чизе штага наштага ки дар любой ҷо мегӯям ки мисол акай доди худо ҳамин чиз дадам ёд додага мо просто ёд нагирифтагем доди худо як кас ёд гирифта боша мо ёд гирифтагем опыт штага баъд ҳам дар ҳама нафарое буданд ки қатишон ҳамкорӣ кардаге на танҳо шумо ҳамаи одамое ки дар инҷа зиндагӣ мекунанд ва ма ҳамин гапа фаҳмидам рости гап камтар неприятне шид ки мисол ҳамаи мо дар онҷа кор мекунем ҳама каса шумо ҳам кор мекардем чӣ нафаре ки реп да алоқамандӣ дошт ё ки монтажёр ҳамин чӣ нафаре ки ҳаминҷа ҳастай ҳамунҷа рафту омад дошту ягон вақт не ягон вақт ҳамкорӣ кардагия все равно ҳамин чизаш камтар коргарои ҳамунҷара задиват кард ки то ҳозира мо рафту омад дорем соземон не ки ҳамин гап адреси ҳамусуда гуфта шид ва камтар чишида ку не ки хай ман медонам ки определённый одам да дахл дошту гапо барои ҳамин акай алишер дар қафои дар навесте бе присоединяй чизи гуфти гапо ма фикри шахсӣ хидмат гуфтам мақсад одамое ки меги дар инҷа зиндагӣ мекунанд киёро дар назар дорӣ кия масалан байдаҷумо на танҳо зиндагӣ мекунанд нафарое ки мераванд меоянд қаттон ҳамкорӣ мекунанд мисол ёрдамшон мекунанд уорам дар назар дорам шумо ям хас неким корошона мо мекунем ай маъно надора қатимо ай но ким ҳамкорӣ ма хиёл кардам ки қатимо местан но кавдодаро местено гуфтам ки неправильно нафаҳманда бисёри иҷа тудасуда я неожиданно ози омаде мо 3 нафар будем хайнем хелида каш мисол на чӣ нафаре ки мисол ҳаминҷа меоянд қаттон ҳамкорӣ мекунем корошона буд мекунем не ма ичиза ма ози пеш ҳамин гап фикро ма гуфтам ку мақсад ҳамаш мақсад ягон гап дига боша ассалом акай алишер ваалайкум салом барномае ки дар тоқӣ мебарен ҳама каса мебарен шумо дар ҳамун барнома шумо худтона нишон метед барандагӣ кардастен вообще ва чӣ хеле ки пеш намехостен дар кадр худтона нишон додан ҳозир ҳамо ощущение чӣ хеле рости гап вақт беҳад бисёр чизора алиш мекунам чӣ хеле ки ҳозир мисол ба ҷои я баранда дига штагӣ буд вақт ҳама хел оварда расом ки хай дар видео биромадан дар кор талибон мо ҳақорат мекардагиш ҳақорат мо мекунам бушин мақсад вақт сабаб мешавад ки одам оҳиста оҳиста ин корро мекунад шояд 1 моҳ шояд 1 сол шояд 2 сол то замоне ки ҳамин кор ҳаст мекунем ва бо ягон кори дига ощущение надора короче ощущение ҳамун нормально ҳамун чӣ хеле ҳақорат мекунад ҳамун хеле ягон нашод шумо гуфтан ки гап дорум нашод ҳақоратош намегӯм мисол ина барандаи мо якум рӯза барандагӣ кардеста якум бора пеши кадр да биромадеста ва камтар изо мекашаву хеле скованест ҳастай ҳозир хеле уже свободно гап мезанем дар пеши камера фикр мекунам любой одаме ки аввал дар видео будагӣ нест яке дар видео мешава уже переживат мекунад хеле хата некомфортно ҳис мекунад уже парвиз гендл шага дар видео ба ҳазур о мехӯрам ощущение ягон хел нест ба пешравиҳои тоқӣ чӣ хелай ҳозир рости гап мо дар канал мо рости гап конкурсҳо кардагем ва ин чиз шояд нафарҳои даста ки маъқул намешавам ҳамин чиз сабаб шуда ки вақти охир мо видео кам кардастем ва бисёртар дар ҳамин чиз заниматсия кардастем мо як кино сёмка кардастем номи кино нафарое ки чиста канали тоқӣ тв-ро нигоҳ мекунанд номи кино тоқии сеҳрнокай ва бовар дорум сахт маъқул мешавад тамошобинодам киноро як
нимша сёмка кардагем 10 серия мешаванд. ай глазо бибин бахшиш ма даракшон парвиза саволана мана тоқира баъди нафарое ки қатитон будан ай ҳамкоритон камтар дур шидан ҳама касе ки буд мисол ай ҳозир в данный момент шумоен акаи саида ами акаи додароина акаи саидин дар канали тоқӣ дар канали тоқи тв акаи саид нест дар канали тоқи тв парвиза алишера манучера ва ма акаи саид вай автори канали бехайпак канали майдони батлай ва акаи саид ҳамчун ака ҳамчун нафаре ки баъзан вақт меша ҳолатое ки мо ягон чиз совет мепурсем ӯ моро ҳамчун ёрдам барои мо просто видео мекард ӯ дар канали мо вай нест хуш нест мисол намега ки шумо дамо кордор намешад амо ягон чиз совет мегирем ӯ ё совет метакини хеле кини не мисол барандагӣ ин ама ҳози ина лоло ҳози барандагӣ мекунад я ҳаму ҳамкорӣ яъне ҳаму канала пеш мебаранд не вай просто мега биё ман мехоҳам барандашам но чиз дар канали мо ҳамкориро мо чӣ хел мебинем ҳамкорӣ мисол нави ка мо ягон қатиши ягон ҳамкорӣ мекунем ванвастера бачаҳои хези баранда дар тоқи тв нест айни замон дар тоқи тв ай 2 нафар видео мебиром ма ва парвиз тамом агар танқис мекашидем баранда мегирифтем барои барномаи ман тамошо намекунӣ маро сига дар ютуб вообще ягон чиз тамошо намебинам агар шӯхӣ мекунам не мо рост гап тамоми блогерои тоҷика тамошо мекунем любой блогери тоҷика тамошо мекунем ва айни замон мо қаноатмандем ай просмотромон ва нормалне ҳозир аштам баъд чӣ дигар бигӯм ки мо 3 канал кор мекунем мисол фақат тоқиши аҳамиятие канали варзишӣ дорем шаҳри спорт 100% нафарое ки онҷо 15000 подписчик дорад қариб 16000 бо канали 100% дорем вай якумин контентҳое аст дар тоҷикистон ки неста навай баъд маҷбур мекунад одама ки нагзаронда тамошо кунад номи канал 100% реклама неста агар дидаги бошен стендап мекунанд ду бача илҳом ва алишер мақсад мо ҳамҷоем мо қувват мояд ҳамҷо баъд акай дорихтор шумо дар замичане ки операторотон камераро мемонанд дар манаподи любой ҷо меранд ва камератон метавонад бғалтанд давида омад спед накардан сиём бекунем ну я же не мужик значит мужикҳо фақат охот карда метавонанд яъне наметунам не мужик маное ки зан дорам ку намекунам ки заношо намекунам ягон саволи гаст ҳозир мебинем чизои овардагишмо чӣ карда мешавад мо рашоти соуса гирифта историятон намемонем акай доди худо шумо дар замичани барнома рафтаиста ва оператортон дар манапод камераро мондаги хато накунам 80 нақш қимата метавонад ки камера бғалта ва осеб биёбад замичане бай хайнам халим мегзарем дигашта ва пешакӣ бугум ки ин барноматон просмотр кам мегирад сабаб дар чи аст сабаб дар ӯ ай ки дар видео ҳозир фавик нест шӯхӣ мекард акаи саид нест шӯхӣ мекард ва фатҳиддин аҷамстан бисёре бо номи аҷамстан медонанд канали нави чашмасол ва ҳамо сабаб мешунаданд ки ҳамин видеои шумо просмотр зиёдтар мегирифт не ки ҷое даки духтаро бисёранд ҳамин видео шояд ки просмотр бигирад чико кадастая ба гуфти хел ҳозир амаро тайёр кунам ягон чиз дакалам тахтача доре яки давон ҷо кунам мурғо ов шидан ови гарм дамоншон ов ях кар хандош зура анзаразди акай парвиз чӣ авқот мекунен акози намедонам хамишон бахлаҷон оварде мурғо шаймо буд мурғорам худмон овардем ҳамаи чира худмон овардем айс бес ки мо дар камера натофтестем овардем баклажан картошка лук болгарский ва мурғ теперь морковки нету помидора нету что будем делать шаҳр нест морковка ҳанӯз добҷа нет не например чӣ меша шаҳр неста что сделаете мо тахтача надорем
پاور زوره میگن راسته که پرویز نه پاور نیستم کار کردم دسو نه تعریفاتو نفهمیدگی مخه اگه ها زمین بچه‌ها گفتم با فکرم نه پیش اورم فهمیدگی نه بدن غریبی ده بدن خطای دبده کو نه ما که جای لوگیکم سرازی خیلی دارم میدونم امی صبح خیلی دخیل خودم میکردم ما یک کارگر دیگه داشتیم فریدون لایف وزی وای غریبی ده با نزدیکی من بیا با پلیس میشه کارگرها گفتن دفعه نامی آدمایی که ما نمیشناسیم در اینجا نگیره سبب ارتجی رفتن ما بگو آخی چی میخوان کراچی همه شب بگم ما تا حاضر رفتن نیستیم بیشتر کم میشدم کراچی بگم اونجاشم کراچی هر یک جا در لوبه کارخانه در کریزیس میبیاد دل خالی نیست ای همون کار سبب شد که ما اگر سر نمیکرد ما همونجا اولی خطی کار کردن نگشتیم از چکری خدان نرمال کار میکنیم فورا کار میبینیم فورانه خیلی چخیلی شد که کارخانه که دو خدا کمتر ای شدن کریزیس در غلطی قرضدار شد چخیلی شد که خلاصه ای اولی که 20 آدمو تنقصی هیچ تا 3 ماه اولی نداده چند کس بعد اونجا رئیس ما که سعید بود اپراتور ما بودم اکایوس نه گوش که خلاص من گپ نخ کسم اکایوس نگو فای قفو ترک و اکایوس وقت قفوره ناز میبینه با خلاصه گپ اپراتور ما بودم اکایوس بودم محمد بعد یه روز اومدیم همه را جواب داده بود گفت ما فردون کار میکنم و با چند کس دیگه کاسه چرا شناساش گفت کار میکنیم سوال دادن گوش کنه و خلاصه اکای سعید هم مرا جواب داده بود هم مرا یه روز پیش در وایبر نوشت که مقصد ما کاندر پرابلم دارم مقصد نمیو قطع ما کار ما فردون یا دسته کسی که داد که جیاناش بود هم یا قطع کار میکنم تمام گفت ما فلان قچون مینوس رفت پگاش اومدم راستیگه ما به نسرین بود اگر خطا گویی که ما گیم دارم نه لوبه دادم کار جواب دادن زیغ میشه مرا نه بعد اکای سنیشو خدا کلیکش داده با نمیدونم چه خیلی شد که با ما یک کار گرفت گفت خیلی تا پگا کار دیو گفت و نمیدونم 10-15 روزگاه کار کردیم که علیشیر باید چیزای لیش نشد اکای دو دیخدو خطی گفت گریخ با همون بگه علیشیر خودش یک کار برو مات من همه شایده من بلیت خیتای داشتم باید 15-20 روز پس میپریدم یا همون پس خیلی بود که من بلیت پیشکی خریده بودم بچه های خدیا میدونستم بعد علیشیر اونجا میبرم علیشیر با مسئولیت اما گفتم که حاضر ما برام راستش میگم در ویدیو در هیچ جای گپای به خدا گفته نیستم تو از ما برام گفتم هم 10-12 روز یا 15 روز کار کردگی میسوزا گفتم من کار کنم و دیگه من بگیرم گفتم من خیلی رفتم این گپا بچه‌ها کارگرا میدونستم محمد شو که حسین میدونستین ها کاملا جمع با خلاصه نمیدونم علیشیر برام علیشیر اس ام اس نیست به سبب‌های ما همه معلوم بچه‌ها شناس برام نوشت که من دیگه کار نمی‌بیام با منو کار کردیم با همون روزی که علیشیر نوشت پگاش شکایت دادی خودمون نوشت که بخشش خیلی که 2 هفته پیش بچه‌ها را گفته بود با هم گپا نوشت که اولیک دادن نمیتونم بخشش لیش نمیدن نوشت یک خدمت با من چردم خیلی نوشت بعد پرویز پودکو دابرو پرویز ابراهیموف بسیاری میشناسه همه میشناسه گفت که مقصد شما ما در مخوله ماده گفت مقصد شما بچه های خوبه من شما میبینم ولی ما در ارتجی بدیم کویره پرویزم ما یکم تکنش هم میکردیم و گفت بیا ما مقصد همه شرایط دارم کمانده ندارم خون تو قضیق میشن گفت بیا ما با شما با کار تامین میکنم گفت پرویز ابراهیموف شما کاری خودتون نکنید ماده اگه اون قرضدار نشه کاری من بود نکنید فوراتون هست شما کنید فورا من اپراتور میگیرم پروسه من قطع شما زیغ نمیشن خیال میکنم گفت بعد کار قطع پرویز سر کردیم بعد دستگیری پرویز ما وقت ارتجی برو اومدیم هیچی نداشتیم همه چه سب پرویز سببش که مسابقه نشدیم نمیخوام قطعی فهمیده وقتا گپاتون گریختگی بود از چه شد ساز شدن الی میتونی گفته که برای چی گپاتون گریختگی بود قطعی فاویک
мисол ҳар як кор контракт дорад қайти фави контракт доштем контракт нависта нестем ба даҳанда масалан реклама баъд хулоса худаш хулоса контракт ҷазир шуд ба мо внутрани хафа шудем ҳозир 100%. хулоса чизе буд набуд гуфтем чем дрона қапидана ҳам гапа дар видео гуфтем туғри шуд на бо қач рафтомад дорем не биё офис чарчар мекунем туим да омад хулоса нем хали ҳақиқати рафтомад 100% ҳамкоришем тамом учада мо шуморо олигот мандагин ҳесабо картон тартасим хайнем ашод мегам видео да чива нест ака фавек ҳама медона ки блогерия баска но қати рептижи даҷи кор кайза кор не ҳар рӯз амуҷа дай но видео намекуна ба ҳама медонам пешравиҳои хичака дест мақсад мардум да фарнадро да амуҷа коргара да но мо барои худ медонем ва просто мера амуҷа вақтша мегзарона ба фикрам не вообще да кайки рава но мо чӣ хеле медонам ки коргар нест да уҷа о мақсад ози вақти амуа мо не просмотроша кунам мақсад но я хафагари шудем бо 100% мо намисол о ма як чӣ гуфтанӣ ма кай устунитда намисол ма зидди ӯ кор нестам ма как ашибкатона мегум ман намегум аз зидди ҳамун корум ҳа чи дака шумо зид намекунем я ҳамин қавсолда нашуди ҳамин хонаи моро гуфте багдаш мо ҳамин да претензия кардем ишта претензия несту но ҳам саволе ҳам ашибкатона мисол туи ма раҳмат барои табрик каду не ки ма репер набошум дар реп ньюсон туи ма табрик кардем ҳайрон туи ма нишон додем ма ҳамида ҳайрон шудам но ма мегум претензия надорум но ма как репер мешудам ин нормални буд но ма раҳмат мегум барои табрик ҷавоб ҳамида мехонам ҳал беҳс кун дигарон надонанд худат медонӣ кори мо чӣ хале уҷада худам кор кардаги в курси ман просто барандагӣ мекунам ман асос уҷа корум оператория текст тайёра мехонам ба ман ҳамҷа гуфтум ки охи парвиза гуфтум мақсад ягон барномаи дигар да мешава ку дигар барнома гуфтем ҳам хеле дигар гуфтум репер нест ку тамошо кардам ман приятно шуд ки ман табрик кардам мебинем реп ньюс мегӯ чӣ хел дар реп ньюс туя табрик кардам не ман реп мешудам репер мешудам на марио гуфт мақсад таки реперо но ма претензия надорум ма да интерес чи ба ма реп хит кардем ба туитон табрик мекунем авқот шумо чӣ ном дорад ка нагуфтенам номша лолахон бодегратироати отшибхате ҷезареста ҷа тохите хунак бинай бача нав лола буда иҷа бо ака пару шумо пайдо шудем ку ай ёрдам че лола хат пиёз миёза ва мин парт шумо шеф поваре на шеф повар нестам зурям хона чи нашод шейху биг шейх ҷамал конфликт доштен яда вақта чӣ гап шудаму подробности ака вай айпеши ҳал шуд 10 содем хати шейх ҷамол ки туғра хачио нам публика гуштора буд нак хомай вали по тагар баха мақсад хати шейх ҷамолиддин айпеши ҳал шуд да коро на ӯ да публика гавзад на ман дига дар кор нест мақсад анашод биг чи биг биги қил чӣ гум нашуд биг айгиро шар кунам подробности ухи айгиҷор сар кунам ма ай саршавиш сарка то охир ша биг мисол вақти валуя на репер буду мисол реп нависта наметонест гӯям ҳеч ка намешнохтакша
خطی زنایسته نمیتونه مقصد گروه گوارش که وقتی نمیشناخته جورای ما بود که انت نزدیک بودیم هر روز جای کار ما میومد ما واقعا در سفر بلاگری نبودیم خلاصه جورا بودیم ما بچه خوبه خودش خاراکترش نه خلاصه گپ همچنان ما میشناسمش بعد در نتیجه هم کار میکردیم سلام علیک بودیم شوخی میکرد میومد شوخی خیلی بین ما و هر دو میکردیم میخندیم بعد خیلی جا اومدیم یا دو بار آفیس ما مونده بود تمام خیلی همکاری نداشتیم اون سلام علیک بودیم بعد نمیدونم با سبب گناه ما اینستاگرامش راز بلاکیروف کرده راز بلاکیروف کنه بلاکیروف کرده با کانتر قارم کرد گفتم من چی بکله سببش خیلی نمیدونم یا خطور هم باشه ولی هم شو بعد خویا که یوش یرونده ماست که آخر قهرچه ما گفته زمان اولش بعد دادی خدا نشاط فاویک و کانفلیکت ما و فاویک و یک برنامه داره گاو میزنه همه که مثلا تحلیلی چیم چیه نمیدونم خلاصه چیز داره که نشاط چی تمشه گاو میزنه خیلی خیلی کانتنت داره ما دم خلا میدونم ما تماشا میکنیم که چی گفته و چی گفته با اونجا دادی خدا چیزی گفته نشد همون کانفلیکت ما و فاویک و یک دادی خدا پیش میرم نه که ای توقتیو که فاویک به توقتیو فاویک بگو همین گپ بگو گفت ما همین گپ گارن قار کرد حتی او ما فهموندم کانال فاویک نبودو اونجا من اونجا قارم کرد من برایم گپ گفتم که حالا شناس ما بود مقصد همونجا ده بگندگی ما گوزه ساده حتی او خوش نبود او تما پیش کامera اوضاع شما دگه داخلش نمیتونه بگوشین خیلی بود بگوشین خیلی من اونجا قارخت برایم گپ گفتم سبب داره او نشد ما مروجنی فروشاک میگه بیایجی ما داخل سودانی بودم شناسان خدمت دونن ما دودار خچان بود دودارش خطی سخت جورایم سلام علیک حرمت دودارش تماشای سباشید چی بود نامش کایونوش بود نه خاک جورای سخت نه و سلام علیک سخت ایمدا دودارشم در خطای بود احوال استودنتی را میدونه ما بعدای درس کار میرفتم میخوندم ساعت 2:12 یک میخوندم درس بعد یاد کار میرفتم ماروژنیک تورецکی بود اگر دیدگی باشه اون کس مردک باره 20 استودنت کار میشتاد میکنن در خطای هر کس نمیگیرن حسابی که بچه گرامادنی بودم یا همون فیلم دام خورشتم پیش جورا میرفتم هم خطایم نرمال بود با ما کار دگیرف خودش پیش نیوکات با خدا شده من در کار رفتم خودش کار فرم با ما هم کار میرفتم ما پشتی کار مازگیرسم گپ داده $70 میداد اگه من خدا بزنم روزی کاریم بعدی درس میرفتم تو 6 هفته بگه هر روز ما ده $70 میداد یوان قطعی 450 یوان روزی اویلی کم بود او مرا ماروژنی فروشاک بود ما پشتی وای ما گیرسم ده مقصد کاری ما زور بود وجود ما روزی که کار نمیرفتم زیق میشدم که من $70 موندم این همون کارم ما در وای مزاح کرده که بیایجی که ماروژنی فروشاک ما را چی بگم نه اتفیدت که نشد جانون менеджер شده بودی چی شد بس کدک ما میگم ما جانون منیجرش در یوتیوبش نبودم و اینستاگرام شده اون دوسته ما توزیع جانون یوردان میتونم ما یوردان میتیا خیلی جای بجای نیست حق ما میتیا نرمال میتیا любой менеджер просто так نمیشه که شاید ایده خودی هم وایش من دست سوما نرمال میتیا ما جانون روزیم جانون ایما روزیه اول یوتیوب باز کرد اما نرمال یوتیوب باز کرد اینستاگرام نه و اینستاگرام لیشنی چیزاشو میپرتای که اون برنامه نمیکنه که نه بلاگری نمیکنه باز کرد بلاگری را یوتیوب دا سبب باز کردن به فکر موچش بود اگه پروش مارد خودتون نمیجا خود میکنین هر روز هر روز کدام وقتی که مقصد ابد اوجین راست دیگه ما در اینجا کم موجرا لیکن بسیار وقت ما در جانون هم خود میکنم خودت دامازم های سوز یکم من بلوگرای دیگه هست یکم کانفلیک یکم چی داره؟ نمیمونه اون قصد این مینه هم کیه در نظر بودیم؟ روبشه بلوگرای دیگه درون همش کتی اون قصد کانفلیک داره؟ اون قصد داره که کتی دوستی اقفیو کدانگیر اقفیو تو بکن همه خشنگ که دیگه ما این علی شر همین گفت گفت
Значит, бегам дегустатор бегем, как блогеры, а мы хотим бегем владеть. نه بخدا ما بجا کدام موزی نشان دادم از نش تافتک نه نه بارد من یه طرف خدام اگه اصلا کانفلیکت پامفلیکت نیست هم خشب پروس هم که ما دارم ما داجه استارت سکردم که شای خطی ما داشتم لیچنا ما داشتم و حال شد تاحوز نه خشک جمالودین اون رفت آمد داره تاختی بیدن اگه اون که کانفلیکت نه شو نبود لیچنا خطی ما بود Hayır şahsen katı parviz bu toktivi nabudun? یا هردش بوز بالا هم اگه شکل دیگه آروم نه نه یگان خیلی کانفلیکت خطی یگان نفر نیست نه خطی نگیریم و خطی غم زده دوستی کام قطی کیه؟ اکای بلوگرو فقط شخو میکنم دوستی قطعی اکای دودی خدا رپتیجی ویبیون قطعی اولاد مدیا چشمسار بچه های خزه 2020 شیخ تاجیک با کیان وابشیم قطعی همکاری داره ما قطعی هم کس کانفلیکت نداره سوال هست با مقصد ما قطعی همکاری داریم سقفویست هم قشنگ میگم که زبیر پروداکشن مرجی کرد بچه هایلی میگیرم؟ نه دگاوری مخفیه نه مقصد رنگ شما هایلیک نمیگیرن نکن کانال شما کانالی ما او آخشون نمیگیرن کانال دورم آه اکنی عویزتی میگیرن چانسون میگیرن چقدر میگیرن ایشون میگوش نمیگیرن نه میگم بیرون کامرا 100% بچه های 100% سکر حسین جان تغذیه تمام ببینید باراش ما هم تعویض رفت آمدم نه کامرا شاید خوشو تو نگید به حدی بعد صفحه ده ایران همون گپای کی گفت که نویک ایران همون ده خود تایور شد؟ نویک چی گفت با ما حافظ هستن؟ پوک گفت که کدوی پوک کدوی پوک بیاجه گفتم؟ راست گفت تو بیاجه چی مر گفتی؟ شوخیش کردی یا که سریوز نه؟ و برای چی؟ راست هم پیشکی میگم که بیگنه دارست این مقصد سریوز نیم گپ دیو که کس شوخی کردی سریوز برای خطی باید بیستای خیلی تیمو دا شوخی میکردی تو جای ندونم اکا جان دو در جان بده بده نه گپ پریز من به حد معقول شد و من همین گپ اول با شوخی گفتم و بعدا یک دو ویدیو بیاجه دادم و سریوز هم میگم که بیاجه من غریب شد مثلا دوستتون کنده شده گره کجا؟ نه من قطعی او یکم وقتی نداشتم دوستی نزدیکی راست بیستا میامد کاراش بیستا بود میکردی من شوید و مخیمه دارم کار بود کردم من رو ندارم خطی یک کسی دوستی نزدیکی این خیلی گیره مکمه کاری بای کسی بود میکنم این همون فقط پیشتا میامد کاراش تو فقط بود میکردی مثلا هم رو افسم که میتو که کاراش منتاج چیزا راست مرغه ایفسیون نشدی باید چیزا برادرها در کمتره با پتیرید میکنم خیلی راست دیگه ما در همی ریونیوز گفتم نشاتی پرویز نویکه بیگ یکی من نمیدونستم چی گپه من تکستایی رو خوندم اساس برای چی من گپه گفته استم بیاجی در ویدیوش نوروز و پرویز هم میگه که یک مراجعه فروش و یک دیسک فروش و این گپ این فکری شخصی من این گپ به نهایت نادرسته برای چی برای که زمانی بود که انسانا بعضی انسانا پول شکر هم سر میکنن دیگه بای کار زپردو نیست بعضی انسان زندگی را این گپ یکه دیختاره میگه که زندگی آینه رو محتاج خاکستر میکنن این همه خیلی بیاجی در یک شرایط کلان شده که همه چی تیار بودگه تیار آمدگه و این چیز سبب نیست که تو بخیزی نویکه یا که پرویزه یک از دیگر تا مراجعه فروش تا کندوکتر توی خیلی بگوی خیرات که با کارهای را که بچه ها پیش میکردن و ایشان هم میدونستگن و ایشان میگفتی بسیار هم برادرها که اینال سر میکنن و آیسته آیسته با مهنت حلال خودشان صاحب لباس میشوند و شده سیان شکری خدا مقصد اگر که همین گپی من نیپرایی نباشه من نیپرایی قبول میکنم من نه که بیاجی مرغه این برای نم گپ گفتنش
بعد یک گپ دیگه اویدی بیاجی بخش کم که عقیب است مخصوص مگم میکنم ما بسیار بعد برای آواز میکروفون اونجا برای آواز ها مثلا این گپی بیاجی کاندوکتور مارژین فروش بیاجی تو ایمینا گپما برای تای وقتی که آدما رو به طبقه جدا میکنی کاندوکتور ای و او اون افرادی که تو تماشا میکنن لایک میمونن و همه سبب میشن که تو سون کار میکنی باور کن و انسان‌ها هر یک کاری در مهنت میکنن که شاید تو فهمی همه رو هم گپ میزنی این یکم طرف مسئله دین طرف مسئله اگر تو اون انسان‌ها رو با وای جدا کنی طبقه جدا کنی کاندوکتور مارژین فروش فراموش نکن که شون انسی چای فروش بود یا وقت و تو ماشین اون چای فروش رفتی شوشتی برای چی برای سون любой انسان در این بلاگر همه آدم بلاگر شده روش سیاه کرده گوجه любой آدم مقصدش پله برای پل کار میکنه مارژین فروش این مردک مارژین میفروشه و کاندوکتوری میکرد دیسک میفروشه любой کار میکرد ها Примерно до Душанбе примерно чам маршрут кард? راست دیگه نمیدونم ببینیم در دوشنبه این هزاران маршруткаҳо چیز значит او کاندوکتورا تو باید برای مذاق کنی که تو کاندوکتوری چند تا چه مارژین فروشه مال ملکه که میبیا انسان را باور کنه به هر تیز میره که مقصد شرط نیست فخر کردن با چیزی که این روزداری رو با مهنت دیگه کس و در آخر یک بار دیگه میگم که بیاجی مرغ پاریس خب خودش هم مرغ هم خود برای کی باید وقت در ویدیو خودش میگم مرغ مفتگه کن مرغ кстати بیاجی شون یا رنج روور نام گرفته برای شاموشو این تربوز سرخه در ویدیو خواهد گفته دوست منتاجر رنگ نزده ایش уж بسیدگی بو افکت هایی واقعا این جورج خودش افسانه ساوزه خراماکی قدر نگیرن شده کمدر میکنه چی باید تربوز خالی ها؟ به حد با مزه اکای پرویز لالا دستتون درد نبینن با مزه شده نکیم картошка андохтум ян дона картошка пиёз ҳам дасти маратиз ман шума ҳаракату با همین برنامه ما به آخر رسید تا دیدار کسی میخواد صاحب 20 تومان شود در رقم زیر ویدیو مراجعت کنید و به شما میفهمونه چی باید کرد